Miguel Winston, Jenna Ashley Macy, El Sunrise, Jocelyn Evaristo, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chi Carewon, Angel and Ines Gosum, Roel Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Manlutak, Jay and Chi Carewon, Roel and Carmen Bautista, Ched Alfonso, Ronnie Gatus, Ning Paarit, Bienvenido Sason Jr., Bienvenido Senior, and Gloria Sason, Alejandro and Carmencita Coronel, the Ag family, Sikat and Almario family, Tess Calma, Teddy Edelrina, Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Joseph Alan Bitwin, Corazon Lingat, Merly Chua, Mark Augusto Malbega, Ernesto and Corazon Manlutak, Juanita David. Para kay birthday dari, Aisa Teres David and Michael Bondok. Para kay makapasubaling kaya Duanandi, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel, and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Etandi G. Acomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Divi and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Jacqueline Bautista, Rico, Bessie, and Chen Dueñas, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine, Ronilo, Rin Jasper, and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Berinya Manugid, Martin and Jem Palo, Betty Ong, James Benedict Layug, Maria Fatima Castro, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Von and Mylene Vitug, Chena Malyari, John Alfred, April Aliana Marie, Anika May, Alfredo Cayanan Jr., Patrick Miguel, TJ Castro, PJ Polintan, Joshua Angeles, Jose Ocampo, Aurora Domingo, Kotek, Rosel and Eric, Freddy, Froilan and Jane, Fritz and Tina, Ivy and Froilan, Jean and Doming, Kate and AC, Apoles and Randy Sanchez, Mark Ener and Jerry May Paarit, Michelle Ann Paarit, Arturo Torres Jr., Eliza Rose Kayanan, Mark Leo Gatus, Alan Kayanan, Eronimo Gatus Jr., Inocencio and Mary Grace Datoy, JP Sason, UG and Marie Chris Sason, Edgar Parbo, Ernesto Bolos, Sian Francis Mutok, Sunny Mutok. Para king Malaguang Kapaldanandi, Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Josie Inco, Terry Davis, Carmelita Manlutak, Ernesto Bolus, Gilbert Ginto, Almario Manlutak, Cesar Biscocho, Rina Kayanan, Yoli Malasike, Romeo Lasco, Olivia Ant, Alfredo Kayanan Jr., Jose Romero, Chona Malyari, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Eddie Gilas, Niña Ley Gonzalez, Jesus Calaguas, Clarita Capulong, Santi David, Il Alena, Mercy Alena, Virilio David, Dorita Paguntalan, Josdado Dabu, Banjo Serrano, Alejandro Coronel, Marcelino Lagman,
Jean Caburata, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Joseph Magtoto. Para aking kapayapaan din kaladwari, Jerome Maria Ulian Simeon, Lauriana Pelino Salome Jose Senior, Isabel Gloria Evelyn Aguas, Angel Amparo Felicidad Melanio, Paulino Patricia Among Osegiao, Dr. Bienvenido Antonio Florentino, Loreta Pedro Cecilia Ulio Ulia, Medalla Amilcar Renato Rosario, Flora Melchor Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr. Quintin Jr., Belenciana Roberto Belen Dominador, Cristeta Antonio Maria Emerenciana, Marcial Trinidad Roberto, Miriilda Librada Rodencio, Reynaldo Nenita George Torres, Antonio Victor Among Tony Dumawal, Esustaya Guillermo Beatriz, Magdaleno Severina, Andres Clara Oseboy Between, Pedro Leander Orense, Elena Ulian Roque, Lydia Paule, Benedicto Arsenia Inco, Maria Arsenio Cruz, Jerry Veronica Angel Cruz, Epipanio Maria Inco, Isidro Maria Erico Mariano, Randy Charlie Fernando Francisco, Ignacio Omer Carlos Jennifer, Rapi Feliciano Sr. and Jr., Erlinda Modesta Luis Corazon, Emmanuel Resting, Carling Berting Rosario Mario, Tim Monks, Oscar Alister Sunrise, Jose Lopez, Fortunata Osegasa, Jesus, Maria Gloria Valentino, Aime Marisa Cristina, Vivencia Jolica Ramses Tala Benita, Pacifico Jerry Alice Elena, Reynaldo Ruben Sr., Alfredo Sr., Teresita Saturnino, Eduardo Valentina Parico, Eustaquio Felicitas Catalino, Lydia Leonardo Edgardo, Consolacion Romero, Priscilla Toledana, Armida Capunpon, Rosalinda Serapin Victoria, Marcelo Justin Ernie Pablo Mirna, Jimmy Cornelia Segundina, Sita Hermenildo, Julieta Alejandro Ernesto Alfonso, Denison Raval, Francisco Domingo Sr., Conrado Ocampo, Raquel Ocampo, Consolacion Magtoto, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada Corazon, Gliceria Presi, Zenaida Peli, Carlito Ulieta, Joby Carel, Joan Clelan, Cornelio Marcelina, Dionisio Mervin Dalugdugan, Sitates David Castor, Uring Santiago Erning Sevilla, Celedonio Manabat, Wilmar Encarnacion Enaro Maximo, Bonifacia Rodrigo Amado Ramos, Jose Apolonia Maria Miguel, Mariano Escolastica Jesus, Emerenciana Among Damasu Inco, Uliana Corazon Claudia, Eduardo Calma Sr., Lucina Etulio Calma Sr., Simeon Maria Godofredo Tayag, Nicolas Apolonia, Herminia Hermenilda, Victoria Pablo Conrad Maribic Antonia, Dolores Molano, Nieves David Amanda Espiritu Melchor, Santiago Marcial Mercedes Bunyag, Caridad Mercedes Laquinario Marcelo Between, Deogracias Petronila Angeles, Antonio Lingat Jesus Rivera, Jose Gasa Rodolfo Chua, Quiteria Buen, Tante Guillermina, Melissa Chua, Lynn Jose Chua, Leonides David Angelina Cuevas, Marceliano Brown Cuevas, Rebecca Rowel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina Liberato Magbanwa, Rico Monreal,
Enaro David, at ding maldang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela. Mumunan Domingo na po ning Kwaresma, Lent o Kwaresma, at Malayeldo. Ing Kwaresma, yapining 40 aldo manibat king Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday, ang ganaking Sabadong bayo ing Domingo ning sinubling Mebye o Easter Sunday, ela po kaya kabilang ding aldo Domingo. Ing Kwaresma pamagsadyaya, king pamakipagugnayan kang Kristo, para gunaman laring kaya katamong kakulangan at agawang kasalanan, ban sisyanla at gawang kapaglarinan kareti, ban mibalik kin Diyos. Deng maulagang aldo ning Kwaresma, mumuna ing Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza, iti ing mumunang aldo ning Kwaresma, anong nukarin mikukurusan tang abu deng kaya katamong kanwan, paganakanan niti ing anggang agawa tamong mali at kasalanan, ami kakawani kaya katamo kin Diyos. Kadua ing Maundy Thursday o Huwebes Santo, iti ing aldo bayo ing Good Friday o Biyernes Santo, paganakana imbengi bayo yamete ing ginotamong Esukristo, anyang mekisuluya king tauling apunan, karing kayang kakaluguran at apostoles. Katlo, Good Friday o Biyernes Santo, iti ing aldo anong nukarin, paganakana ing pangamate at pangapako ng Jesus king krus, paulida ring kasalanan tamo, adwan tamo kang Jesus aginutamo, ing kayang kapatawaran, ulna ning pamanatbus na, kareng kay katamong kasalanan. Kapat yapin po ing Easter Sunday o Domingo ning pangasubling Mebye, iti ing masayang aldo ning pangasubli ng Mebye Jesus, para kay katamong kamtan imbye alan angga, kayabe na, ya indalan, para akamtan tamo, imbye alan angga, kayabe na. At lulang bagit deng gagawan tamo ning panawuning Kwaresma, prayer o pamanalangin. Ing pamanalangin ning Kwaresma, makapatungkol la king pamanyawad kapatawaran kang Kristo, metong yan namang pamagsisi, pamagbalik loob, at pamananggap king lunos at lugod ng Kristo. Kadwa, fasting o pamag-ayuno, ing pamamigil kimbagi, aso sobra o dapat gawan, karing pangkaraniwan, agagawan tamo, king aldoldo, alimbawa, king pamangawat, king sarili, king pamangamit, king Facebook, sobrang pamamangan, at sobrang luo, king kaburyan tamong gawan. Iti metong yang paganaka kay katamo, king pamagsakripisyo ng Jesus, at ibye ing mas dakal a oras, king pamakipagugnayan king Diyos. Katlo, giving money o pamamyemayap o nanumang pwedeng isawog, karing aliwa. Iti metong yang paralan, king pamagbalik lugod, at grasya ibat king Diyos. Alimbawa, ring dapat mayap, yapin po, impamag voluntaryo o pamamye donasyon, pera para magamit kimpamangailangan dareng pakakalulo. Kaya katamo pong tandanan na kang Kristo Jesus tamo po ating kaligtasan at dinan mayap a oras ing pamanalangin, pamag-ayuno at pamamye para adinan ulaga ing sakripisyong gewa ng Jesus king Biyernes Santo at king pangasubli ng Mebye. Dakal pong salamat. Kapainyausan karing kakasal, Rolando Santos at Aurea Gasa ning Santa Ursula, kasal king February 28, Keti Betis.
Mark Angelo B. David at Jermaine L. Datuning Santa Ursula, Castle Laking, March 2, 2024, Katie Betis. Katlo, Ralph L. Santiano Ning Dolores San Fernando, Kasalyakang Jessa D. Carpio Ning San Miguel, Keng March 9, 2024, Katie Betis ing Kasalda. Nung atinta pong balong kasangkanan, ban may mituloy deting kasal, pakisabi na mo po king Kura Paroko o king Paris Office. Salamat po.
Kilikinig pa po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo manatili kayo. At kaya kaan timurin. Kalikuran kapatid, kabang sa sadya tala rin sarili tamo kaniting kapag masusyan, kilalanan tamo yung pamipaulaga na kikatamo ng apong Ginoo. At habang susundo tamo, ini kikatang kapag masusyan, buklat tala rin puso tamo, para bang kanita tanggapan tamo yung yampang ng lugod at pakalulu ng apong Ginoo. Ginong Jesus, may tukso ka king ilang, king sikanan mo, so mo kami, ban alupig mo mimo naman ng tukso, at makapanatili kaming tapat kaya. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginong Jesus, may teka para king kasalanan mi. Papanatilian mong mapiye, ing kasalpantayanan mi at lugod, ban kaya mo, asuywan mi ang Diyos, at ning kalupaming tao. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, kaburianan ng igpa, ing biyem mo, yugne mo kami king tangkanan ng Diyos, kaya kami, at yung mabilog ayato. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa mayupayin totoo, pakaluluan na katamo. At yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katamo ang sana kimbiye, alangang ka. Amen. Madalangin tamo. O Diyos sa Ginomi, inubog may yung tao, iba't kang alikabok ng yato, at pengisnawa may kaya, ing espiritu na nimbiye. Dapat ginulo siya keka at may kasala. Ganitin panahon ng pamanisi, na doon may kekang pakalulo. Ibalik mo kay keka, at king biye pigtagumpena ng anak mo, alang-alang kay kami kapamilatan ng kamatayana, king krus. Huling mabibiye at magari, manggaman kingalangan ka. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Ngana ning Diyos kang Noe at karing anak na, makipagkasundo ko kaya kayo, at pati na karing maging palipiyo, ampon king balang mabiye, lelangan, akayabeyo. Ayok, animal malyap at matunod, karing sablang animal ang kinuldas, king dawong akayabeyo. Ing kasunduan niya ini, makipagkasundo ko kaya kayo, king ena pasibayong mikialbog, ang makamate karing sablang melalaw. E na makialbog pang sumira king yato. Tiglong na paning Diyos, oy niing tanda ay biya ko, karing laing salisi. Tanda na ning kasunduan, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabililangan, kayabe mo. Bibili kaya karing biga, ing pinanari ko, anting tanda ning kasunduan, pilatan ko at ning yato. Potang takpan kayong biga ing yato, at luntoyang pinanari karing biga, ganakan kay ing kasunduan, agewa ko, pilatan ko, at ika, at ding sablang mabiye. E na makialbog pang lumipol, karing mabiye. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, dingutos mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Tutukita mo po kayong pamagkanta. Dingutos mo Ginoo, lugudlat katutuan, karetang tutupad, kingkekang kasunduan. Dingutos mo Ginoo, lugudlat katutuan,
Gino, kako ituro mula sa kaya kang dalan. Ituro mula kako kaya kang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan. Uling ikayin kakong Diyos at kaligtasan. Tingutos mo, Gino, lukad at katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. O Gino, ganakan mo lugod mong eko kupas, aketa pang minuna kaya kanang pisyag, ulining wagas sa lugod mo at kaya panlub, emo ko siya kakalingwan, o Gino. Dingutos mo, Gino, lukad at katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. Mayaping Gino at makaltuliran, tuturune ing tunay dalan, karing makasalanan. Daralano ring makapagkumbabaking dalan ning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Tingutos mo, Gino, lukad at katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. Tingutos mo, Gino, lukad at katutuan, karetang tutupad, king kekang kasunduan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat, San Pedro. Kapatid, uling ni Kristo mismo, meteo para kaya kayo. Misan mo at para kapilan man, meteo para karing kaya kong kasalanan. Ban kanito, akwan akong ilapit king Diyos. Petere ing kayang katawan, dapot sinubriyang mebye anting taong espiritual. At ing espiritu na mintayo at may malita karing espiritong makasukol. Deti ilaring espirituro retang ema minto king Diyos inyang mapibabatayang menaya king pamagbalik dalub kanitang panahon akasalukuyan ne panggagawan nowe ing kayang daong. Ding mapilan katao king daong walulang ega na gano. May sagipla king danum. Ing danum amistulang larawan ning binyag, angeni mahaligtas kaya kayo. Iti ay amistulang pamanos king dinat ning katawan, nune metong yang pangakong papasyag ning malinis a konsensya king Diyos. Ing binyag makakabos kaya kayo, kapamilataning pangasubli ng mebye, Heso Kristo. Aminukyat na banwa at mag-ari kingwanan ning Diyos. Mag-ari karing sablang anghel at karing kayupayan at upayang at syukarin banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Emo bukod king tinapaya mabibye in tao, nune king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos.
Ing ginuman tabi kay kayo, at kaya kawan timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. I Jesus, pepapuntane ning Espiritu king ilang, at may natili ka rin kilub ning 40 aldo, at tutukswan ning Satanas. Bistaman mga liyap lang animal ding manoknangan king ilang, kaya bena, bakanyan man i Jesus ere pepaboren ding anghel nune sinilbiende. Kay bat nang mera kapuan, i Jesus bintaya Galilea. Penaral na ka rin ing maya pabalitang iba't king Diyos. Miras na ing mituldong panahon nga nang sinabi, ing pamagari ning Diyos malapit na. Sisyan yulat painggulutan din kay kong kasalanan at maniwala kayo king maya pabalitang daralako. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. So inyong pisantane po, yung kakatamong pamaglakbe, 40 aldo, painturo, king kapiesta na ng pamanyabling mebye. At kita indiwa na ng kakatang gagawa na ini, king ebanghelyo ng kakatang dimdam. 40 aldo, king gurutama Yesu Kristo, at suya king disyerto. Bilang pamagsadya, king kayang misyon. Pero bayo milyari ini, bayo yaminta king disyerto, pati niya pa mong aranasan. May binyagya, yung nga pong gano'n. Bininyag din Juan, at niyang mabinyagya, may pakilala na ng apong ginunong ninuya. Ikayong kaluguran kong anak. O itong kayang identity. At itong dala ng Jesus. Kaluguran da kang kaluguran, nga nanigig pa. Nga sa tanyang itulak ni, itulak ni, ning Espiritu Jesus bayang muntak in desierto o ining kayan dadala balo na nung ninuya. King kakatamong biye halos lalo na po rin ima itang protective tamo ka rin anak. Itala po rin makyabe mas kanu ka rin inipinding anak nila na makayang tatala ng gabunata dirty nga tamo yapin de kaluguran ng iyato playing it safe. Kaya ng Ebanghelyo kaya katang dindam, si Bungne yung Espiritu drove Jesus into the desert. Si Bungne. Kanya pong mag-aral kami rin kay potang ating bipapate, pisubong-subong may mga yan ng metong. Sige mo, potang kahit lulukwa na kaan, bantamilaban lang, bitumbukan. At po balo nung aranasan nyo ito, kay subong may kaklase mo hanggang po tang may patela. At kay ba na nito, makakit naman nino yung masikan. King biye, malyari yung playing it safe. At mo, you play it safe. When we play it safe, yung malyari, nakalumwalbali. Uling, muri mo you're always in control. Buri kayo pong pansinan ni kay katampa maglakbe, king panahon na ning Kwaresma, karinga duwang bagi. Muna, yapining panagkat na ning apong ginu, pamangilala nung ninuy tamo. Kristiyano tamo. Yung may binyag tamo, maging Kristiyano tamo. Pero buri sabiang uling Kristiyano ka, yari na. Kailangan isane may yan.
You have become a Christian, now continue becoming a Christian. Kadwa, ing may banggit king ebanghelyo, yapin ng disyerto. Nanay simbolunan ng disyerto. O yan po yung kakatampi ko naman. So muna, Kwaresma. Ining Kwaresma, may itong yung panagkat kakatam, bang kanita balikidan, ninoy itamo. Kalupa ng Yesus, itamo mo naman king pangabinyag tamo, gawa na katamong anak na ng apong Ginoo. O yan yung kakatangi sane. Tatandaan ko po misan, ating kaming siping bali, dindam kining ima. Yawari uso po kanita, munta katindahan, papautang niya po yung mga kunya, piningkahit ang ating karton niya po, sulat dala ka rin din utang. So, niyang mamaya Janing ima, minsan, ikit na o, but ating plastic balloon. Aliyo pa po retang, di anak siguro, dano balo retang plastic balloon Potang kay, atin mo naman, retang Texas. Maliyo po rin Texas. Kalawa po reta lalaban na chewing gum, bubble gum. So niya nga ning anak, ning ima, o kumari nga na. Kaya magtinda, nanula rin O inutang lala naman ng anak mo, anak. So niyang muli, pekisabihan ng anak na, ba't kitang paktura, harap po kitang utang, o dating chewing gum, yung bubble gum, ang plastic balloon. Makapakibating anak, lohoy mo pisane, sane yan. Emo, pisane, sane yan. Ini pa nagkakatamo ng Kwaresma. O hindi mo rin nasabihan ni Jesus, sumisi kayo nga na. Lawan nyo yung kasanayan nyo, eyo pisane, sane yan. Eyo pisane, sane yan. Itamo po, pansinan tamo manatali, kilubnan pa banwan yung kahit akal tamo asasanayan. At gana-gana nga asasanayan tamo, makayakma, kingkekatampang nga Kristiyano. Lubentana mo, nang kay masisilab niya yung buong komunidad, kitang kayong baryo, kasi pisane-sane tamon daragdagan yung istorya. Ang gapot ang bandang tawli, kita na balo na yung tutu. Ang gapot ang may pate-pate nala detang tao. Ausan tayo po ini, chismis. At nga pong Ginoo, eyo pisane sane yan. Ulim po ang pisane sane mo yan, nang malyari, may sasane yung kekang panga Kristiyano. May sasane yung kekang pamaging anak na ng Diyos. Ngayon panahon ng Kwaresma, metong yung pamagbalik yung kekatamong pamangilala, ninoyita mo. Nung may sane kang bala mo, yung ulaga mo, at suya keng kekang kayatinan, at suya keng kekang pera, may sane kang laluan mo lang mababa, ting aliwa, mayakit yung panga Kristiyano mo. Deng mayakit keka, ilapin di Rojas, Diosmenia, nepo, ang poreng agila. O yan yung maging kalupa mo. But definitely, may kawangis. Yung apong Ginoo. Tayo kawangis. Yakaniting Kwaresma, lawan tamo, nanay nga kasanayan tamo. At din nga kasanayan tamo, kaya nga rin makayakmala king pamisane tamo, king kakatampang Kristiyano. O ining panagkat na kakatamo ng apong Ginoo. At kadwa, ining simbolunan ng disyerto. Siguro po kakatamo lapang mintaking disyerto, kay Sahara Desert. Pero siguro, nakakitala ka rin pelikula. Po. King disyerto, ala ka ngakit highway. Po. King disyerto, ka manakit dala na gasgas. Kaya katam, gasgas, pidadalanan. Po. Bawa, Sahara Desert, detang kay ba't dendelanan, alani itang delanan, uling hangin, paano itang kay kandelanan? Metong yapong, kanyang pigugunamang kini, metong yung pagkanakakanako, na banwa-banwa, yung nga pong ginuwag katana-katamo, banta lawantala, ring miyaliwa pang dalan, para bang kanita pa siyagtang lalo,
yung kakatang kasalpantayanan. Nagkay po ang kasanayan tamo, pwede na yan, makanyan na mo. Daratang na naman kanyan, din yung gagawan tamo. Halimbawa, potang Holy Week, nanula po rin gagawan tamo. Nanla rin nga kasanayan tamo. Ang ganalakyan, di nga kasanayan tamo. Diri na nakatamong oportunidad ng apong Ginoo, bang kanita, lawan la pa rin aliwang dalan, anong nuka rin, apasyag tamo, yung kakatang kasalpantayanan. Pero nang kaya po, masakit gawan ita. Bakit? Misane tamo kasing we are in control. Potang atsuwa ken disyerto, ala kang control. You are vulnerable. At oyan yung libana ning apong Ginoo. Ken disyerto, ninong kaya bena, ring animalis. Mga bang sila kano. Nang kaya, hingaisip kong mensahe kini, bala mo, Jesus, makapaduro iyaking kaya ni Malan. Pero may natili ang anak na ni Diyos. Nang kaya po kimbiyata mo, akita mo yan. Makapaduro kang tao, na yung karelang ugali, ugalin tao. Hingkutam, makiapos ta karela. Masambut ta karela. Padikta ta karela. Matukso ta karela. Kang Jesus ka rin tamo lumawi. May tuksuya, ating may nukso kaya, pero kaya may tukso. Bakit? Huling metong ya, hindadalana, malino nung nino yan. Malino na anak ni Diyos. At yung pa nagkakatamo ini. Kaya nga patapulong aldo, pamaglakbeta mo, tamo kakalingwan nung nino itamo. Anak na katamo, ng apong Ginoo. Alang malyaring may baba, king ulaga mo. Uling era malyaring ibaba, ing ulaga tamo. Yapin king apong Ginoo. Pero the moment, pepatukso ka, napanto na yung ulaga, king sasabihan na rin tao. Mantong kang ulaga, king kang kayatinan, kanita na may bagsak, ing kang panga, Kristiyano. Saugli ka mong masambut. Bakit? Uling, ing pantunan mong panibatan ng ulaga, aluay nga pong Ginoo, nune, ing yato. Yan sa kaniting kikatangabi-yabi, pamaglakbi, isaw-saw tamo po. So, puantayang balang metong, bang kanita, kilala tamo, anak na katamo, ng apong Ginoo. Detang kikatang akasanayan, na pababatala, ulagareng aliwa, yung apong Ginoo katana katamo, mo pisane-sane yan. Uling, potang gagawan mo yan, mo asane, yung kikampanga, Kristiyano. Buri kaya po lakwang kayo, ining meto nga kwento. Alam ba, nepo ini pero katang aldo, anyang mag-day of prayer ko kay Lintoy, kaya ning kanakong pamisip. Tungkol po katang meto nga yanak. Ay istorya kaya katang aldo, migmisa ko ini. Ating meto kaya nakan, lalaki, Bisaya saling aso. Kwa. So, mintaya king pet shop. At pikine nitang makibandi, pakit na laret, ang anam lang kwa. Kanya-kanya laiki, no kataba. As no kakay. Walang papakwala mo, walang papakwala kayo. So, siya magkano lapo rin. Siya 5,000 lang. Nga naming makibandi. O nangiki na itang kanam, magkasaki iyang kay, lumpuya, adwambitis. Tayo tapuan na. O yung lalawan mo ita, din, mo buriren yan, na masanting laren, mag-enjoy ka ka rin, yan. Magagalol. Tayo tapuan na, pipili na. Ka mag-enjoy ka niyan, na. Tayo tapo magkano yan, na. Libre niya mo, na. Libre niya ka na. Kalayang aluga. Yapong ko ng kuitang, na. Pero bayarang keng kalupara, yung ulagara rin siya 5,000. May nga pamulalayo. Yung matinda. O ba siyang kukunan mo ini, na. Kung sige, dinandakan mo itong libre niya yan, na. Hayali po.
yung buri ko ita. Nga pamulalaya, yung magtinda. Bakit na, kapna mo yung kukunan mo, lineleya po, itang sasali. Tinas na yung pantalona, bakal niya pala, yung kayang bitis. Bakal yung bitis na. Mag-enjoy ko po kanyan, uling pareho kami. Yan na. May nga pamulalaya yung magtinda. Uling ayasan eh. Inga kasanayan na, detang masikan natin lang ulaga, dini alalang ulaga. Puta po asanayan tamo naman yan. Yung pami pa ulaga, karingaliwa, uling atinan la, uling masikan la, kalulula, dini lalang sabi keng kung keng susyedad, lalang ulaga. Asanayan tayo po ita, kung asanayan tayo ita, agad nakatari nga pong Ginoo, o itong, o inang, mo pisan niya sana yan. Uling ing ulagayo, pante-pante kayo, kaya nga pong Ginoo. Amen. Talakad na po. Sasalpantaya ko, kin Diyos, si pamayapayan to, linalang kimbanwat yato. At kaya sa Kristo nga nakalambog to ang ginutamo, pengagli kong upaya ni Banal Espiritu, bibay ka Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, bipakoy kong krus, mete at mikot-kot, tinibaya ka ring mete, kikatungal doon sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman ng kete. Paano kung ka rin mabiye ang pong mengamate? Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisa magding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king biye alanganga. Amen. Pakibatan tamo, ingawas ng Kristong Ginung kekatamo, asumisi at salpantaya king maya pabalita, ngatang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Para king kapamisanan ng Santa Iglesia, ban paintulutan na yung espiritong parating mibayo kayo, misakwil king tuksuning upaya at kasakiman, at miyatad king maya pabalita ng kapatawaran ng Diyos, karing sabla, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Para karing tinok ng misasanay ang karing karelang kasalpantayanan, ban akit daing dalan pabalik king Santa Iglesia, king Ginoo at king kayang Ebanghelyo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Para karing taong makayarap karing maulagang pamamili king Biye, ban pilinan dala ring dalan na ning katuliran at lugod, at king sablang bagay pagdulapando, ing kaburyaning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Para karing kayanakon, aatina king edad, amagsadya para king binyag, at para karing sasaw karelo, kaniting pamagsadya, baning Ginoo, pagkaluban nung kayapan at tula, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Para karing daralan, karing desyerto ning kasakitan, kabigwan at pangabigo, baning espiritu, pagkaluban ng sikanan, pagtagumpending karelang kaligaligan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ng kekambalayan. Ginoong Diyos, tagkilan may impuso ng balang metong at kay kami, banlubos kaming marap keka, at misane king maya pabalitang daralana ng Ginoong Yesu Kristo. Amen.
Pero kung kapatid, manalangin kayo, kaniting kayo ikakundawon, matanggap para pa ng Diyos sa pamayupayan totoo. Tanggapanes sa ning Ginoy tindaong karinggamat mo, king kapurit kaligayanin kayang lagyo, king kakatang kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O gawan mo kaming karapat dapat may dala kaya karetingayin. Manananasan ng iting sakripisyo, so paano kaming may bayo karing biyemi. Iti andon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo, manatili kaya. At kaya kaantimurin, Yat na rin pusoy. makayat na no aking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at patulit. Yung pasalamatan na kang parati at numan ka rin. Uig pa, Diyos ang alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ni Yeso Kristong Ginumi. Ingapat apulong aldo ng pamagayuno, gagawa niyang meto nga banal na panahon ng pamanyupil king sarili, itim panahunan ng Kwaresma. Kapamilatan niyang pamisakwil na karin tukso ng demonyo, tiro na kaming may waksi, karing makasalikot ng kasiran ng dewakan. Kanita, makapakirake kami king dulang ring kintauling apunan. Kambi ning dali sa puso, hanggang nakindasan mi, ingkayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karimbanwa. Uli na nita, kambi ring sablangkor ring anghel karimbanwa, daralit mi kay kanlikaya. Lain makyabi kami ngalantok ng babi kapurian keka, at ngamingan nakakanta. Doon kapin banaloy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalong pumi, pabanalan mo lang sana reting ayin kang espiritu mo. Ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo may daon ko sa loob, kimpamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pipasalamat siya kaya. Piraso ni, at binyan ka rin kayong disipulo at ngana. Kung niya iti, ikayungan at kananya. Iting ka na akong katawan, kami dawan para kay. Makanyan mo naman kay batan yung apunan, kinwani yung kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. At binyan yung kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Iting kalis ng kanakong daya, dindaya ng bayo at halanganggang tipan, ami bubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao. Bangketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapikaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon misteryo ng kasalpantayanan.
Iyang ining kaganakan mo igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebya ng anak mo. Darawon miya keka, iting tinapyan ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka. Impepalyeran mo kaming matampang talakad, king harapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbabami ang pagamuang. Kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami ang tingbetong, ng Banal na Espiritu. Ganakan mi oy pahimban na iglesia mong makalaganap king meto ayato. Ban mi ganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming papa at Florentino ingke kaming obispo ting sablang pare ang pondiakono ating mabilog abalayan na susuyo keka. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kayabe ng Maria Kapilanman Virhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kambering sablang apostol at ding sablang banal, hatinupad king malmong kaburian king kekabanding panahon, apurian dakas sata paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kampenat kaya, ikpang mayupayan tuto, kagum ng Banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalangangga. Kimit mong lugod at kapanaligan, maus tamungin iking kakatang kaluguran ay pa at nga tamungan manalangin. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang maro, balakod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan king kang pakalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kapang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan mo Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Huling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alanganga. O Ginoo Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo. Ing kapayapan ko, wabye ko kay kayo. Emo sana babaligdan din kay kaming kasalanan. Nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kaingan. At kay ka antimurin. Matula tapongin ng ipakit, na may kakami itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong malalako king kasalanan ng yato. Nuwan na rin mayaws king apuna na ng kordero. Gino, ek matampang tanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin daw mo. O maluguday pa, kanitin pamakinabang pasulungan mo yung kasalpantayanan mi at kapanaligan at patibayan mo yung lugod mi keka. Sopan mo kaming may biye at pangkaringke kang amano at magtulap kang Kristo yung tinapyan na ning biye mi yung ginu manggaman hingalanganga. Amen. Lukluk tapos saguli para kareng mapilan pong kapabaluan. Muna po niya pong milabasa na bulan ning Enero. Niya pong third Sunday, may kalikom tamo pong 35,247 worth of special collections para king African Missions at para king Pontifical Society of Missionary Childhood at aliwa tapang pamangailangan at programa. Kaniti pong katlong Domingo ning bulan ning Pebrero at in special collection tamo po makaparikilya para king World Day of the Sick at Peter Spence o Pondo ning Santo Papa at magagastos karing sosopa ning Papa at karing niyayaliwa tapang pamangailangan. Kadwa po, karen pong mitukituking Miyerkules kalupa na po ning, pwede na po, sige po. Karen pong mitukituking Miyerkules, kalupa na po may banggit last week, hanggang pong Miyerkules Santo, alas 6 hanggang alas 7 ning abak ning Miyerkules, available ya po yung sakramento ning pamagbalik lub o kumpisal kay ni Pisamban. Kareta pong malyaring Miyerkules, malyari pong i-drop, ing number yo po, king katamo pong opisina, para po at personally po mag-arrange tamo po kayabe ko, king special schedule yo po para king pamagkumpisal, king kilub ning Kwaresma, o liwa pang panahon. Kaya pong darat nga Viernes, alas 3 ning at panapon, pag-umpisa po yung estasyon ning Cruz, king San Juan Bautista, king Kanto po, malapit king bali ng Mayor o ketang Furnitureville. At kasunod po ita, maganaping misa king bisitas ng San Juan Bautista. Available na po rin programa kayong darat nga Kwaresma at Maleldo, king harap na po ning katamo ko pong opisina, kumakayo mo pong kopya, ayo ka rin karetang malati pong leaflet. At po kakalimutan i-like at follow ing page na ning parokya, Betis Heritage Church para po karing updates. Katlo po kayong pong darat nga February 24, 2024, Sabado, alas 2 ning panapon, may ka-general meeting la po rin kikatamong Kamadero para king Kwaresma ang maganap king kikatamong gazebo. Kapat, panagkataya naman po yung karing gagawang dukit pang Pisamban, Kenny Betis, king karelang pa mag-display, king obrara, king meto nga display for a cause. Ting proceeds po, king porsyento, amibiya po king parokya, magamit na pong panyawap karing kikatamong katikista, pondo at lamak ng Kristo ngari at kalingariwang programa. Ang maganap po kasabi ng Lenten exhibit, karen pong interesado ipabalo po kang Mr. Darwin Nicolas o kaya king opisina ning parokya. Katatawlian po, agkatanda kayo pong suporta ning kikatang parish religious store, kaya pong harap na ning kikatabo pong opisina, makasahop king tuloy-tuloy a katekisim program king eskwela, pondo para king pangayubog din kayanakan at para po king kikatamo pong plaka. Dakal pong salamat kay kayungan. Halakad po. Yung ginu, manatili kay kayo. At kay kaantimurin. At yung may pahinggan ng Diyos, bendisyonan na kayo nga. Nigpa, ampunin nga na, ampunin Espiritu Santo. Amen. Masaya tayo nga daw niting misa, umeta ng ini, at dala tamo yung kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Ay payapa po.